Wahanthok Leiba Punsi episode number 4 gi live show sida mayam punamakpu taramna oksari mayam punamakpu kurumjari Wahanthok Leiba Punsi live show series amadi Bookflix live show series hariba live show series ani asi hagna Manipuri amasu English ki tongan ba platform ani sagacharaga ngasigi mirol amadi tungda lakadaba mirol singi punsida meaningful oiba success Wahanthok Leiba success ama achieve tawnabagi damakta amasung Wahanthok Leiba punsi ama hingnabagi damakta hairiba lambi du chatpada darkata ba macha khudingmak A to Z phanghanba yaba adugumba platform ama semgachabagi chamlaba ehaki khongjang ama khongthang ama lokachabani aihagna punsigi life journey haibadi sahi kuntaret corporate da thabak tawjarakpa yamna remote oiraba yamna nungsiraba adugumlo village amadagi haujaraga international corporate da vice president ama pawa yobagi lambi da thengnajarakpa saitheng kaya learning kaya amasung madugi matungda passion to prosperity coach ama oina malemgi mafam ayambada leiba clients singa interact tawjaba ngamba mentor singdagi tamba hojiksu tamsinba lepsadaba aihagna prithibigi maming leiraba management institute kaya adagi tamsinjarakpa adugumlaba punsida success oibagi tricks frameworks strategies mayam amasung ehaki life journey sida miyoi lising mari job career professionals ka thabak tawminajarakpa amasung miyoi lakh amadagi henba entrepreneurs achauba macha yam chauba entrepreneurs mayamga thabak tawminabagi adumlaba phangjarakpa opportunity haiba mayam sidagi aina tamsinjarakpa learnings amadi lessons amasung aina hokiba chahi 15 muksida ehagna miyoibagi punsi kamaina success oigani kamaina fulfilling oiba life ama hingani haibagi hiramda ehagna tawjarakpa research sidagi phangjarakpa learning khara adu ehagna haiba platform sida free of cost ta koigi ireicha singda isagi imalonda aina ngamjaba level da chamna share tawjabani ehag yamna khangheire haina isana lojade ai isamak student amani haina isana isabu lojai miyoibagi punsida meaningful life oiba amasung Wahanthok Leiba mai pakpa kamaina purakani haibagi lambi sida aihag student ama oina chacharaga aigi aroiba mikup phawba afaba student ama oina hingjage haina khanjai maramdi miyoibagi society civilization sina hokiba chahi lakh ani mukse modern age sina oiraba matungda malem sida maming leiraba mai pakraba taibang panda ahongba kaya piramaba miyoi kaya hingki hojik su hingli hojik ke example hairagadi ekhoigi Elon Musk se mag Mars ta miyoi bagi civilization ama sembagi magi punsigi adugumlaba vision mission ni magi ko ekhoigi Steve Jobs mahagna innovation da technology da koigi mobile telephony da in fact handsets kumba ko applications kumba miyobeda yamna kanaraba miyobena yamna pamna ba dugu makhalgi field amada mana innovation kaya ama puthoma agpanda impact ma piramba adugumba company ma sengol ambadudi Bharat India gi apun bagi oiba GDP gi economy paisa value da adudagi hena chauba value gi company ma mana sakalamba ko adugumlaba hanagi Mr. koigi Sir Nelson Mandela Mahatma Gandhi gumba miyoi kaya
ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯤꯡꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯟꯗꯔ ꯄꯤꯆꯥꯏ, ꯃꯥꯔꯛ ꯖꯨꯀꯔꯕꯔꯒ, ꯖꯦꯛ ꯃꯥ, ꯃꯨꯀꯦꯁ ꯑꯝꯕꯥꯅꯤ, ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯑꯥꯗꯥꯅꯤ, ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯀꯣ ꯀꯥꯔꯅꯦꯒꯤ, ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯇꯝꯁꯤꯟꯖꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕ, ꯇꯝꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕ, ꯀꯥꯟꯅꯕ, ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯈꯠꯆꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯝꯖꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ, ꯏꯔꯩꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯄꯣꯁꯤꯕꯜ ꯏꯔꯩꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯪꯉꯥꯎꯔꯟꯗꯨꯅ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯄꯤꯂꯔ ꯇꯨ ꯄꯣꯁꯠ ꯆꯦꯟꯊꯣꯛ ꯆꯦꯟꯁꯤꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯖ, ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯡꯕ, ꯁ꯭ꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ, ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯟꯐꯣꯔꯆꯨꯅꯦꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯏꯔꯩꯆꯥꯁꯤꯡꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕ, ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯏꯁꯥꯃꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯕ, ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯗ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯦꯟꯇꯣꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤन ꯁꯣꯏꯔꯛꯄ, ꯁꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯁꯇꯦꯛꯇꯒꯤ ꯂꯔꯅꯤꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯜ ꯑꯦꯟड ꯑꯦꯔꯔ ꯃꯦꯊꯗꯇ ꯑꯩꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯒ ꯂꯥꯛꯆꯕ, ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯉꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯕ, ꯑꯩꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯂꯦꯞꯇꯕ, ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯕ, ꯇꯤꯝꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯜꯂꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯝꯖꯈꯤꯕ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯕ, ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯇꯥꯛꯄꯤꯅꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯇꯕ, ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣर्म ꯑꯃ ꯂꯩꯇꯕ, ꯇꯝꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯕꯨ ꯆꯨꯝꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ, ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤꯅ ꯆꯨꯝꯗꯣꯏꯅꯣ, ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤꯅ ꯂꯥꯟꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯎꯠꯄꯤꯅꯕ, ꯇꯥꯛꯄꯤꯅꯕ, ꯂꯝꯕꯤꯗꯨꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕ, ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩꯔꯕ, ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃ, ꯒꯨꯔꯨ ꯑꯃ, ꯃꯦꯟꯇꯣꯔ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯐꯪꯖꯔꯛꯇꯕ, ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯐꯪꯖꯔꯛꯄ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜ, ꯄꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯟꯗ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗꯨꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗꯣ ꯁꯣꯔꯠꯀꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯣ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣर्मꯗꯨꯃ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯦꯚꯦꯂꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯒ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯇꯝꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ, ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ, ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯥꯕꯨ ꯏꯟꯈꯠꯄ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯈꯛ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯁꯦꯝꯖꯕꯅꯤ, ꯆꯝꯅ ꯁꯦꯝꯖꯕꯅꯤ, ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ, ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯀꯌꯥ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯏ, ꯇꯨꯡꯗ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯅ ꯇꯥꯕ ꯂꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ, ꯑꯦꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ, ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖꯁꯦ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ, ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯅꯣꯂꯨꯛꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ, ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ, ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯁꯦ, ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯜꯞ ꯇꯧꯕꯒꯤꯅꯤ, ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯜꯞ ꯇꯧꯕ ꯑꯩ ꯐꯪꯖꯗꯣꯏꯅꯤ, ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ, ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯀꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯔꯦꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯟ ꯂꯩꯇꯦ, ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯖꯔꯛꯏꯕ, ꯑꯩꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ from one corner to the other corner, ko north pole, south pole to north pole, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ east to west ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯗ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯑꯄꯟꯕ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯅꯠꯇꯦ, ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯒꯤ ꯂꯤꯡꯛ ꯁꯤ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯕ, ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯤꯡꯛꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯕ, so that ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣर्मꯁꯦ ꯐꯪꯍꯟꯕ, ꯋꯥꯟꯁ ꯏꯁꯥꯗ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ, ꯐꯪꯉꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯣꯏꯗꯤ ꯏꯁꯥꯗ ꯂꯩꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯖꯗꯦ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣर्मꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯌꯧꯍꯟꯕꯁꯦ, ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯐꯔꯠꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯅꯤꯖꯔꯤ, ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯅꯤꯖꯔꯤ, ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ꯫ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯄꯤꯁꯣꯗꯀꯤ ꯃꯦꯟ ꯀꯣꯔꯁꯇ ꯂꯥꯛꯑꯁꯤ, ꯃꯦꯟ ꯇꯣꯄꯤꯛꯇ ꯂꯥꯛꯑꯁꯤ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ एपिसोड नंबर 3 दा नैनजखिबसी मरुओइना पुंसीदा ब्लूप्रिंट अमा कमाई सेमगनी दुगी इवेंट दुगी मथक्ता पुंसीदा मास्टर प्लान अमा कमाई सेमगनी को सी मतंग दा कोई चौराकप नैनबा हौख्रे हाइबा टॉपिक सिंग असि कंटिन्यू तौजगनी गसी टॉपिक से लोरबा मतुंगदा खरे हेना क्लियर ओइमिनसी अदुगी ममांगदा अखोइना एपिसोड 1 2 3 actually episode 1 and 2 da अखोइ नैनजखिसी मियोबगी पुंसीदा करी मरमगी हिंगलिनो मियोबने हिंगी से करीगिनो अखोइना पाम से करीनो ताइंग पान से का कोइना हिंगगा थीरी से करीनो
nongandagi numita bhauda koina wana honariba cheliba chongiba punsida risk kaya lauriba miyoibagi kaya gi punsida even saitheng piriba miyoibagi punsida thamoi ka heliba kaya tawjeriba mayam se kari maram gino karamba pandam gino habidu matang de koi yam kupna neina hare adugi matungda mu ekoi punsida pami ba potse na si oitaragadi ekoi punsida masi se thungna bai damakta chatham thokpa lambi du da koi chatli bra natraga chatra bra haibedigi question du matang da koi neina jakre adu matungda sigi pandam se thungna ba lambi du da koi na chatsi haragadi sungsoi soi da ba lambi se thiminasi haragadi lambi se karino hai kanda mamangi episode discuss tau ki ba pot ekoi punsida akakna ba purpose na mathamba adu matungda purpose vision mission na mathamba blueprint na masemba ko adu matungda te haiba blueprint se achieve tawna bagi master plan sima kamaina semgani haibai matang da ko once si leragadi ai wahang ama mukka mamang da hangi wahang mama yam da hangjage lambi da chaliba mi chama natraga chani se koina chalaga amam da hangseba nahaki punsida success hari sigi meaning karino success oiba pambara haibadi hangagum si mi khuding pamani ko mi khuding mak success oiba pami ase kumani adu edi success oiba pam taragadi nahaki punsida success haise aisi phangadi success haibado oire haibado scientifically masaga chana ba unique oiba mongda mi kaya khangmani lambi da hangba kanda I research tawjerure si matangda 99% se makoi mahaki pusida success karino haibase aina thijeru research ta makoi ta sengna with conviction scientifically work out tawraba adugulba success ki definition ama leite do ngasi gi ekoi gi topic se mamangi topic tu ga ngasi gi topic siga ekoina discuss tawraba matungda conceptually अखोई अंडरस्टैंडिंग की नॉलेज की ओइना दी आइगी पुंसीदा सक्सेस करीनो हाबिदो डिफाइन तो वयाबा अदुगुमलबा फ्रेमवर्क टू दी अखोई सेंगमिनरनी हाइबे अर्थदी आइसे लंबी दे चलीबा मियोय सिंगदुई मरकता म ओइतारगदी आइगोंदा करिगुंबा बुरो ना हंग कांदा को नाकी पुंसीदा सक्सेस हाइसे कइनो हाइना हंग पकांदा चौरक बमदी कहतारे आई खुंबंगमनी आई पुंसीदा सक्सेस हाइदो सिनी हाइबदो adu aina share tawjadoise knowledge ki duni concept duni share tawjadoise adubo mi khuding makki success se tongali ko lekai amda leiriba mi success ki definition manade manafam thokte ngasi ki tayang pa da samasa oirisi natte ko haijerise scientifically hariba pulsi da success oiraba adugum laba mai pakraba music ina piramba formula gi matungina haijebani ko ina haise si oiragadi suksoi soidana oi mai pakani haiba dugumba formula du matungina haijeba isada hangbiu ai sigi matungina workout tobidabra hai aduna success aigi punsida success ai sigi definition karino haibado scientifically workout tobagi digi process to formula du madinga si bawda koi khaminarani aduga masi se unique oiba mioi khudingi lekai amada ina hujik panjakiba miyumga success manade success ki definition manade imung amada poiba same parents tagi poiba same chinjak saminariba same imung dale minariba adugumlaba isinau singi marakta su isinau singi marakta brother amaga sister amaga brother amga topa brother amaga mayamba amga manau amga machi amga masallamga natraga manau amaga maikoi punsida success ki definition manade maramdi ekoi khuding makse unique oiba adugumlaba mioi ngakani ko asigi philosophical sang taragdi ekoi certain karma gi matungina ekoi se hanaki mapok se poi karigumba pusida thoram khara pangtho lamna bagi damakta ekoi da tools pirei universe na hairiba eigonda pirei ba pangthok na bagi damakta eigonda pirei ba eigi thoram se si masak khangjaba si line se da ina karigumba success ki definition semba ngamkhraga di hairiba success to achieve tobada ahanbada success oragadi sel thum adedi aigi image aigi mingchat loi phangani khwaidagi maru oibadi aigi pungningi nungaiba aigi soul sigi nungaiba se ifut tawna marang kaina abundance ta ichau dawna phangani ba aigi punsida award pa ma ta leiroi aigi punsigi thamoigi nungaibai damakta sengne straight oina direct oina hairabda you thau bai da ka taroi
ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯩꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯃꯤ ꯈꯔꯒ ꯄꯨꯜꯂꯨꯕꯩ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯊꯃꯣꯏꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯔꯪ ꯑꯔꯥꯛꯀꯤ ꯁꯃꯥꯖꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯣꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯦꯖꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯕꯩ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩ ꯊꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯨꯠ ꯑꯣꯏꯅꯤꯕ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯔꯥꯎꯟ ꯁꯔꯥꯎꯟꯗꯤꯡꯗꯣ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯗ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯔꯥꯎꯔꯤꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯅꯔꯖꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯤꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯅꯦꯕ ꯊꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛ ꯄꯥꯊꯣꯛꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯁꯃꯥꯖꯇ ꯊꯝꯃꯝꯕ ꯉꯝꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃꯇꯁꯨ ꯄꯥꯡꯉꯝꯕ ꯚꯦꯂꯨ ꯑꯦꯗꯤꯁꯟ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯑꯩꯅ ꯆꯠꯆꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯟꯗꯨꯗ ꯏꯕꯅꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏꯟꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯣꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯁꯤꯃꯛꯅꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯟꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯇꯣ ꯀ꯭ꯋꯤꯛꯂꯤ ꯔꯤꯀꯦꯞ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯩ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯑꯃꯇ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯄꯟꯖꯈꯤꯕ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯂꯥꯏड्ꯁꯇꯣ ꯑꯩ ꯄꯨꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯣꯏꯟꯠꯇ ꯂꯥꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯕꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯑꯃꯇ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯨꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯥꯛꯆꯕꯅꯤ ꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯗ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗ 2 or 3ꯗ ꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯔꯤꯚꯤꯖꯤꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯅꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯤꯁ ꯂꯥꯏꯐꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯦꯁꯇꯦꯠ ꯂꯥꯏꯐꯔ ꯑꯩꯅ ꯍꯤꯡꯉꯤꯁే ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏꯐ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯋꯤꯗꯥꯎꯠ ꯄꯔꯄꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯔ ꯁꯤ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯏꯁꯥꯅ ꯈꯪꯖꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯗꯦ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯦꯅꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯗ꯭ꯔꯦꯟꯇ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯖꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯗ꯭ꯔꯦꯟꯇ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯏꯁꯥ ꯁꯤ GPS ꯀꯨꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯏꯁꯥꯅ ꯂꯩꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯗ꯭ꯔꯦꯟꯇꯨꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯗ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯅꯦꯛꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯅꯦꯛꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯇꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗꯨꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯇꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯆꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯗꯤꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯆꯠꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯅ ꯂꯝꯕꯤꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯗꯤꯔꯦꯜ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯆꯠꯂꯤꯕꯗꯨꯗ ꯆꯠꯇꯗꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯨꯗꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯈꯨꯆꯠꯇꯨꯔ ꯑꯩꯅ ꯆꯠꯂꯤꯁꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠꯂꯤ ꯂꯣꯁꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯣꯡꯖꯦꯜꯗꯨꯔ ꯑꯩꯅ ꯆꯦꯜꯂꯤꯁꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯋꯥꯟꯗꯔꯔ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯀꯩꯗ ꯄꯟꯊꯨꯡꯐꯝ ꯈꯪꯗꯕ ꯆꯠꯂꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯨꯁꯥꯐꯤꯔ ꯍꯣ ꯌꯥꯔꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯏꯁꯩ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯨꯁꯥꯐꯤꯔꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯁꯟ ꯀꯩꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕꯤꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯋꯦꯜ ꯇꯦꯀꯟ ꯑꯣꯐ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯗꯦꯁꯇꯤꯅꯦꯁꯟ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁꯀꯤ ꯗꯦꯐꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯗꯦꯁꯇꯤꯅꯦꯁꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯌꯥꯠꯂꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗꯨꯗꯩ ꯐꯖꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯔꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯅ ꯇꯦꯛ ꯑꯣꯐ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯁꯤꯒ ꯆꯠ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯗ ꯌꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯏ ꯈꯔ ꯊꯨꯅ ꯌꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯗꯤꯄꯦꯟꯁ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯀ꯭ꯋꯤꯛꯂꯤ ꯔꯤꯀꯦꯞ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯃꯥꯖꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯕꯦꯁ ꯁꯦꯂꯔ ꯕꯨꯛ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯥꯏड ꯇꯨ ꯗ ꯕꯣꯔꯗꯔꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯏ ꯁꯤꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛꯇꯣ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣꯔ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯃꯤꯅꯤꯡꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯃ ꯑꯦꯆꯤꯞ ꯇꯧꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯕ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯦꯆꯤꯞ ꯇꯧꯕꯗ ꯀꯅꯥꯅꯁꯨ ꯊꯤꯡꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛꯇꯨꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛꯁꯦ ꯗ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯣꯐ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯦꯟड ꯐꯨꯜꯐꯤꯜꯃꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯖꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯁꯦ ꯂꯥꯏꯐ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯀꯧꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯁꯨꯒꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯩꯅꯔꯅꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯤꯂꯔ 5 ꯂꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄꯤꯂꯔꯁꯤꯅ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯗ ꯃꯥꯏꯟꯗꯅꯤ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯗ ꯃꯥꯏꯟꯗꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯤꯡ ꯁꯦꯇꯔꯗꯦ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯁꯦꯇꯔꯗꯦ ꯑꯣꯟꯊꯔꯛꯄ ꯁꯦꯇꯔꯗꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯟꯅꯖꯒꯅꯤ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯃꯥꯏꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯏꯃꯣꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯁꯛ ꯈꯪꯕꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯀꯧꯔꯛꯁꯤꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯖꯔꯤ
ko ado maga wari sanaraga sigi topic se howdokjage dugi matungda mathangi episode mo ina masi sugaina mayam gani na jage ko si matang sida aina career horopa kanda ina numa somewhere newspaper amda pakiba wari ma newspaper amda Martin Luther King Jr. na mane school amda chatpa kanda school dugi students sing da mahana hangiba do you have a life blueprint ana mana hangiba haiba space yamna emotional soy haiba space pirama matungda ma kuine hingidre ma se assassinate tawraga ma se murder tawki ko so Martin Luther King Jr. ma se black person amani ma se akogi matamda America da white khaktana rule tawrami mayam ne khambirudri ko adu da black ki jaga leite adu bahagna miyoiba khudingmak black oigera white oigera mayam proma amatani haiba dugumba movement nama mana kanna yam kana tawrke matam adura mana numa my popularity se yam gain tawrko matam adu matam numa ma school amada chalaga young students sing the mahana si wahang hang khani punsi holdring da you should have a solid and sound life blueprint na ai punsi si tawdu se kaino maramdi akhoi punsi haiba se sangraba project amani koina hingdoriba entire life span se chahi yankai humbu humutra marfu gi punsi sangraba project amani haiba project se adum as it comes aina adum taung chat taragadi punsi da success soi oiroi ko aina karigumba aina chahi humutra marfu aina hingdori se punsi je hingbalo rekpada I swai da leini haiba sigi vision sima clearly aina lambi se chatpa horakpada aina le hodragadi ai punsi da success oi bai se oithoktabani mayamna masu si tawnai na dum tawraga chatpa natana kaimta hinba leiroi ado laibak thibadi adumaina chatpa kanda ina ekhoigi yam asoiba concept amang asigi samaj ta ko ina khangjabida ko mayam ge topak philosophy le ramba jai but aigi philosophy sini aigi philosophy gi basis ta aigi research suni ina ngasai panjagri ba credentials mayam dani ko aigi ba philosophy da success haiba je paisa paiba nati success haiba da paisa paiba yawi adu paisa paiba khangna success ne hairaga di du lale fulfilling oiba success achieve to mi du dine ainga sa haido paisa su pai ni mingchat su leini thamoi su nungai ni punging su nungai ni phatta ba habit ki mauna darkar taroi phatta ba sanga gi darkar taroi karim da darkar taroi ma se kaino hai kanda taing pada aphaba mana spread torongani value add torongani adugi process suni aina ngasai laksa doise aduga aduna mapung phaba award play ta adugumba success sama kamaini achieve tawni haibido adu achieve tawbi lambi dani laksa doise si kamaina semgat bina ba yai haibido gi matang dani ko ado hujik aina haije dose blueprint sigi magi parts ni kari no dun laksa gi masagi blueprint se du yamna important oiragadi ekoi punsi da koina hairi punsi se sangraba project amani project sima koina implement tawge successfully hai taragadi blueprint ama horokda semjabai da ka tai hai blueprint se miyo amaga manaroi ko imung amada pokui nerba machinau singdugi machinau magi mayambagi ama manau pai ama machi gi ama manau gi ama everybody will have unique blueprint ko paramde koi pina mukse toan ba thorom amagi damukta thowai amagi damukta time pan se koina lag pani ko imung amda pokcheragasu aduna blueprint se tongan gani adaidi amu blueprint yaudabagi problem se mung sida mu haijege maramdi ekoina yum amaka building amaka saeng khalasi building ama sabada building se sadingi da ekoina blueprint ama seme design ama seme building se sumaina sane na ado building se high blueprint se matungna saba kanda material kari changani floor kya oigani haibasing siga sen kyam changani energy kyam changani matam kyam changani mi kyam changani karam ba skill leibagi dakar tai ko karam ba phibam da semgani magi leiba unuga kya deep oina ekoi kan tawgani dik tawgani ko haibasing punu pillar gi size kya oini haibasing punu se loina blueprint du da sem krabni blueprint se kanana semi aina ngasi yumam sadore haidi aina blueprint sem bro sem deba architect na semal leb
sigi meaning yam lay ko aigi isagi punsi ama ina punsi gi destination success oiba mai pakpa lambi da ina chasadoi se sigi blueprint se kanana sem doino aina semjagadro yes si matang de aina semjada no pai leti adubu ai madu sembagi skill leirabra ba ingonda adu khangabra khangdeba khangda baina semdoba blueprint dubu matik chagadra ba ngasagi architect expert amana semdragadi yum sabagi building sabagi ngasagi blueprint do matik chadaba dumaina aisu tayang panda pokpada isona loi heyala tharak ba natiba sidagi gain tawdoine ba sigi knowledge gain tawse kamai tawni ai sana sumai tawdi chumni sumai taw chumne akhoi laikai gi yamba dai ado hangmuba magonda ko akhoi life ki blueprint gi matang da mana mapunsida expert sunate ma success oirabu sunate research tawru sunate ma sumnadagi ma khara ahanni ai gi yamane ne hangdoini adu laliba actually sigi lambi sida life ki blueprint samgot pada expert oiraba masana mapunsida success achieve tawraba research tawjaruraba adugumba expert amaga tanaraga magi mating lawraga i blueprint same dragadi aina same doiba blueprint sum madu matugina execute tawka suppose aise kaim khangdaba aina blueprint ama building am sabagi blueprint ama same ain khalisi same aga dui matugina aina yum sare ain khalisi yum do kintherak na I sine aduna aina huji lai ba point se ke sunate blueprint se expert amadagi authenticate tawraga aigi blueprint se semjaba natragade aina semjadoiba blueprint si matungna thabak tawkanda ai punsi se manga luisen si yam important ni si yawdragadi punsi hingdabanen phai ai yam singa aina khanjabda ko isagi punsi gi blueprint ama leitragadi ai punsi gi master plan am leitragadi ai pusa je pai isa se matam manghan bagi tayang panda sangsar sida polum moi bagi leibane lowedi maramdi si yam da kada mi oiba khuding da dakar tai yaragadi ngallinge da tahumna pai nahawaringe da young oringe chahi kun manga muk se best time ni kun manga to kun thras yaragadi kun mangai mamang da oira si ai ko mentor magi mateng lawraga singhoba se best time ni si to bakanda ai mathangi episode da haijage si to bakanda ko ai gi brahmastra ma sahi kun manga da sigi blueprint se ma semhauragadi magi punsida ma se maha legend super duper legend ma oirak pada ko kanam tana thingba moida adugumba posaga ma kan adubu khra thengraga su kaide ko sahi yankhai suraga blueprint se ma su kem kaide lemhaudo ma na hingi ba sahi kun thra ma hingdo do adugi su blueprint da ka tai adanga sai hai se miwe bangi punsida building natraga property kaya chama leasing property leiba real estate leiba mi yauri time pan sida adama koi di building khudingi blueprint ma sangi ne ba dudi building kaya adugumba project kaya achievement toramgo do ba adugumba punsida achievement toramgo do adugumba mapung oiba maha project oiriba punsi se sigi blueprint leitraga di kamai nai koi punsida ma changsan doino progress to doino ana blueprint do la se ko aina khangjaba aigi keno dumu share tawjage hojek blueprint se kamaina semgani haibada live blueprint sembagi sisini framework sigi part taruk lei ahambada purpose passion aligned purpose sida koi nahan haifet nainaba hokre du matungda koi vision kamaina set tawni mission kamaina set tawni vision naisiga mission naisiga mi ayamba ko confuse hoy ingi vision kaino hangkada mai mission harakani mai mission hambakanda mai vision harakani ngasi clear khar clear oi minasi me amno adaidi goal magi punsigi life ki goal se karino goal aisiga vision aisiga mukhenari se karino goal aisiga mission aisiga khenari se karino si se ko mission goal vision gi matang da panba miwe ayamba 95% missing loi confused to isi matang si matang ai yaragadi masatana sigi clarity matang problem ba hona sake si yam important oiba point ngatani sigi blueprint gi part ngatani ko ai sidam laksage adu matungda khoi gi life ki values haibisna karino ready life ki vision board haibisna karino ko si me am se loina important oiba ngatani ahan bada khoi gi purpose ki matang da ko passion aligned purpose haina ina haiba ko ado purpose ki matang da nahan aina haijakre purpose aise ke sunate akoina punsida akoina hingjari se aina hingjari sigi maram se karino sini purpose aise ko ado sigi matang da ina yam detail oina building se mai chakhalak pagi picture ama aina mayam da share tauki sigi wari ma aina share tauki ado aina sida panjari se
passion aligned purpose haibni ko aina huji sida haigise passion aligned purpose hai se kaino haida passion ga purpose ke sai nan haipet panje ki mabani se husband wife ne amaga maga thadung no ya de ko purpose ri chaw be heli purpose hai se punsi chupagi oina aina torungada ba ai punsi se kathom gada ba ai punsi le jeri ba time and energy se sida spend tau jaga da ba du ma posa ga mane aduga passion ai sina ai punsi da pithong narak pa gifted oiba talent ko si ni passion ai se maruina aduga ai gi purpose siga ai gi gifted talent siga kari gumba same direction da chatkraba ai gi purpose siga life ki purpose siga ingon da pithoi ba gifted talent se kari gumba same line da ina ai gi profession ai gi job for example ai se fashion designing ba laina jam da artistic oiba designing to ba ko da aina kitang khut tharo ba da chat ta ba ko si tawjaraga ai nungai jaba chaba thakpa kaujaba adu eraga di charak pa ise example amni passion se define to ba ise dudi designing to ba ko koi gi artistic oiba asugumba wakhan se ai gi gifted talent aina haipet ahan best step lokhat pe yare ko adu si define to ba gi tasengna nungdai buthok to ni se aina nangi he nang di sumai to mali he nangi keno se gifted talent se si rong ni nangi passion se si rong na aina meme the imposter ba su ya yaro adu mi du dagi suppose ai se ko chamani hairasi aingon da menti ama laeba ai gi sagi gifted talent unique talent sai aingon dagi discover to bi wai aina he nang di sine aina hairu bi yaroi aina as a coach ai gi duty se kaino aida mangon da masana magi nung dagi ne magi gifted talent do kari no aida discover to ondoni masana confirm to hin to hondoni masana 100% conviction ga loina na yes this is my passion aido masana discover to ondoni 100% ma confidently clear hoini doubt kaim ta leiroi once adu tawragadi 100 steps lore my passions aduna egi passion to prosperity gym maina ina tawrise ko miyosingi masagi passion masagi purpose vision mission goals values mayam do define tawraga ina completely in documented at a folder ma ko semba ai sagi sum folder ma leiko folder ma semaga maung thabak to ba hondoini sine ina moida coaching piris ko sigumba process kanagumba na punsida success oibagi like blueprint sembagi master plan sembagi dugi life to ko hoigi success oibagi yamna serious oiba mi kanagumba ko adu mi leragadi tongana ingonda dum hariba message whatsapp number sida whatsapp to biro adu wari sanaraga kai to yaba khanasi ko aduga huje matang si laksage aduna passion ga once I passion se define to gitaragadi hariba passion dugi line do daigi purpose ma pusi the same diba adu di purpose ai se kamai na same gani purpose se gi example kari le ai haijarage ko purpose ai se for example Elon Musk kari hoji hingi ba mi gi ko Elon Musk ki life ki purpose se kari warongni Elon Musk se ma se US ki NASA na tawbangam daba thabamana tawhre koigi reusable rocket launcher hanadi mana puthokti mamangda NASA sina rocket launcher se amuksi nakradi matungda amuksi na bayade tongana mu nong single laga koigi build to be the kartai high basida $1 million pesa sangi ko aduna yam choba costly affair oirakhi ko adu mana tawri se house reusable rocket launcher mana same gre ko mi single person na same ni ko haiba mi se sahi kun mamangda bankrupt oramba mi ngondagi sen pusalaga sen singmangam daba bank ki paisa singmangam daba nupa moramni ngasi world number 1 richest person horini ko ado si pose puthopodagi mi obina tawbangam daba thaba toramdagi time pan value add am torambagi anyways magi purpose se kaino haida space ki technology da taibang pan se yarinkai next level da pukhatpa sida magi punsida kathomba sini ko magi life purpose koi space technology da ma se next level da awang ba thakta level da bukhana da mai punsi se kathomba si my life ki purpose si purpose la ko ado vision da mulak to ni du matung da sengmina se ye purpose ate su kharaga example tawge atopa purpose sama hairaga di kanagumamna angang singbu masaphana leiba uraga angang singmu yam nungsiba mi khra leiko my passion se angang sing ga harawan ba se my passion nei khalasi angang sing na nuai nei hingba angang sing na healthy we nei hingba se somehow my passion ne na passion se discover to ugre
ai hariba passion discover to process sida ko ai passion discover to step khra di sida ai uchage in writing da sida uchage apet natraga I panjarake ko adu bahamada concept se hana clear hois magi passion se kari gumba angang singi ko punsida nungai ai fana hingba se oina khan daragadi mana khalleba aigi punsi se aigi passion se angang sing nungai ai fana hingba se passion ko tang pan riba any mi gi masa suras isa suras mi cha suras ko aigi country da suras to pa country angang sing nungai se mai nung da magi soul da connect to thare ba somehow some reason we don't know the reason why ada sigi passion se mana discover to re ko adaidi sigi matung da mana angang sing healthy oiba angangi punsi ama hingna bai damakta ko ai punsi se dedicate toro mage haibda si ai life purpose ko ai punsi gi direction ama set tawro ai ngasi degi na si bhok tai na tawdoi thabak se angang sing hakjang phana ba angang sing harau na ba si se ai life purpose ni next time haire se ba mi oiba sing sina khoigi chemical yamna season ama makhal gi sinjak ko crops charaga makhoi punsida ana yek thokpa makhan makhan gi anova ana ba lakpa health issues lakpa si mayam se aingonda yam pain am ojaba yam yengbada ngamjadaba kanagumamna organic pot ang khak tawraga mai punsida ko aphaba pot sinjak charaga hakchang phana leibdo mado aigi dumai lehenba dugi ai punsida passion am oigereba adugi line da cultivate tawba adugi line da farming tawba adugi line da product mayam puthokpa mi bagi punsida karimta chemicals sizinadabadu makhalgi product mayam puthokpase sise tawjaraga ingonda tumba chaba kawba ingona nungaiba pon badu makhangi keno mo oire adoidi organic food produce tawba dai punsi se dedicate tawrage basi life ki purpose oipini aina laktoi se aigi life ki passion se ingona pithorebe gunsi dei paisa kamain tangani da laktoi ni ko kona passion to prosperity ni passion to millionaire or ko jai passion to whatever near or ko jai ko aigi sagi aina tawjariba dedication aina tawjariba efficiency aigi commitment level to the depend tawraga knowledge jam kana talent jam kana thajade ko talented mi oiba mi kaya ma fail oi tang banda ain thajari se commitment de dugi mu last next ki kano single laksage ko aduna aina huji hai se aigi isagi piso pitho pirei ba passion se sijenaraga kamaina monetize tawragani kamaina sen talakani kamaina investor organi punsi se next level kamain chatkani haido adunda tam tamna I direction se lagtoini aina nahan aina panjakibaduni aina hoji tawjariba Wahanthok Leiba Punsi se course amagumani episode amadagi mathangi episode chatpada aigi course gi hoi school da class amadagi class amada chatpado grade amadagi grade amada chatpado adu maina progress tawgani aduna yaragadi episode 1 dagi loina yengbiro ado ahen ba topa powerful eba idea amla asoina Wahanthok Leiba Punsi gi magi episode series se thugai jaroi marak the bonus oina option jarakani maram di episode series sel fix oina mana gradually sequence oina legragadi ai karamba level da miss tawgre ai karamba level yawgre haibado isana clear oina identify tawbada nuaigani ko dumaina mayam dai convenient gi damat thamjabani okay akhoi gi passion the align tawba purpose sama karigumba isana phangjaba ngamkragadi sigi khwai kana ba amani ga haijage ko ai punsi gi lejariba matam time and energy se aigi pusigi big reason aina hingi se karino haiba aigi purpose adu completely the spend away the ka tani aigi lejeri ba time and energy se left right the karim ta aina spend or bai manghal bai da ka taroi aduna sorry aigi pusira phangeri ba time and energy se sida karim bai spend tau taragadi fully karim ta suppose samna haibda akhoi gi ising filter mani haira se ba ising filter jar sida lejeri ba ising se karim ta yu da taragadi ising prong ko ina thak ngamni ba ado karigumba ina ahoba mayam dura leitaragadi ising sing loina filter out tawraga aina thakpa phanghodo be ising se lighogane adugumbani ekoi na karimba life ki purpose ma set taw kitari ai leriba time and energy se aigi purpose the fully 100% seen aba opportunity phangani adai next time haijan ingi se si sina ke dawga da ekoi gi punsi da miyo be punsi da kariyo matam da awa ba tarakpa setback macha macha lakpa failure macha macha lakpa ko sida ekoi se completely tank pan se loira bore mathakdagi ko sky se kai kindharaga taraga ithakta nan bai type ta punsi se loire sina kaimta tongai leitre ko I am completely I have lost the game I am failed kaina mayam na haina bada dugi feel do laibo
adu ke thogai da aduna overwhelmed oigri namjan gragadi ai punsi se hawat pangam dana dura punsi se lila loisal le adubu life ki purpose sima laita ade ke dawni humbra adu mama chabasu setback na kai ngonda karim tai ngona mai thiba piba ngamoi he na ilakani setback am phangena ai manung de energy se 2 times thorakani bo si se isana leira kanda feel to bi yani ko ai ngasi haijari se nungdei ni haijari se feel to mi na khangba ngam birang ni si se purpose ama passion ama define to giba mi se nungdagi ko adu mate ngonda chaitheng phanghe adu mate ngon nungdei energy thorakani si se sam kari marang ino hangde university work to wi aduna ture am hogolakani ture hogolak panganda ma se double energy 3 times energy 10 times energy 100 times energy koina miyoi bada pirei ba ekhoi gun ekhoi energy level se ekhoi thauna se sing hai sigi 2-3% de na si na de miyoi bising to si sima hi 2-3% maximum jamni evolve or missing 10% gum si na ga si lemhori bising do unused oina si aduna expert singna haibiramba natraga research phangom na ko miyoi ba khuding maki punsi dan ai gi punsi da phangnari ba awaba natraga problems mayam do punsi da awaba kamaina face tawni kamaina navigate tawni haibagi yam chawba isi chapter am jawri ko na ner kan du isi ga haijage purpose sina mating pangi purpose sina si se illevel aduna ko miyoi ba khuding mak da manung da aina thingnari ba awaba sing do mayog naraga मधुदा माइथीबा पीरगा अइना पुसिदा कुमांग चाउसन बगी अदुगी शक्ति अदुगी थौना दो मियोइबा खुदिंग मत इशोना पीरे अदु अइना दुइदो अनकवर थौ ngam दबै वानी अदुदा इ खोइ पुसि से माइथीरिनी डिप्रेशन चलिनी पुसिदा गेम लोइसलिनी अदुना पर्पस सिम लैखगदि हाइरिबा दुगी पावर से मतुम त माना लम खोइगी दिगिन तौर पुथोर चकने इफुट अदुगी थौनागी इफुट मोइरी si purpose ma fa define toro mi duna ta khangba ngamni ko mathang da vision da mulak sage vision na ise kaino hai kan da aine agi punsi se hingra kan da suppose ai ngasi dagi chahi 30 ni fu matung da natra ina hanura ko kan da aina toro me ba thabak sing duna maram oiraga tayang pan se kamain tawni kamai na visible oini tayang pan se kari man aina toro thabak sing ko oiraga si sine vision aise sab sab sahi leite tang akagnaba sab sab measurement leite adu bu chara koma ai Elon Musk ta amukala ke Elon Musk ki vision se kari wermani hai ka da man on Mars mana sidri da mana pami se Mars ai ba grah sida miyo be jati ki civilization taramba se civilization mana nauna semam ba se mai life ki vision ne vision se fail ho bhi jaye success ho bhi jaye fail ho bhi jaye advance si fazana oiredna mayam tang pana kanam dana tawngam da bathabak mana tawre uji natra asi my vision si da amna sang kumang jawsal le ma se adu my vision se kari no hai kana man on Mars very clear sini vision se karama sahi da oine ikhangdi ko natraga mi kya tahalangun ikhangdi si jamna khoi gi smart kaina hai bedo du oi nate be smart ai se yam singba smart nate ko ai se smart ai nam lei ko koi target setting to bagi process ma to kona lakani asi adum discuss on adana yamna specific measurable oiba adugumba nate sarakpa dubu yam clear oiba vision am di oi aina siba kana mana dead bed ta siram dai da pham ga mana khanba kanda hospital da ma si dore last breath ma source phone dore si da man khan doina o aina khan giba vision Mars mi am da tahlam ge hai do oidi oiram me ko ai pusi se pelen ma da mai si doini मधु मान हराउ दो मागी सांग दो अदु मिवे बने एक्सप्लेन तो बंगा मोय अदु बजाने नत्रगा अतोप एग्जांपल म महारसे मसाइगी आइगी अंगांग सिंग नुसिबेगी मतंग द मागी विजन से सिबे याय अंगांग सिंगी पुंसीदा अखोइगी अना एक leitaba angang gi taibang parai do oire ko ana ek chen daba angang sigi taibal ataibang pan haibedi ina haisa ana ba lakanu ana ek lakanu de haibe ngam haibe yaro adubu ana ek na mi se sihan daba mi se wahan daba la asu salano care to ba jaba care to ba ngam ba adugum phibang ngai sema me ko
ana yek chendaba taibang pan ana angang singda ana yek chendaba taibang pan ai do aina sema meko haibase magi dream magi vision mo yo ye si long term mo doni not specific not measurable but just a statement vision is a statement ko adaidi mu atopom dum haige ba kanagumam na khoigi ngasi se thau petrol diesel mobile si am tangi ba ko am tangi sahi gi dum tangkhalaga si se gari thau kanda di si na da ba ya da bani na ai khoi se akhoi gi income gi ayam paisa si da mangi adubu khwai de gi luri badi si se leinung da gi chingthok pa pon ngatani nong madi akhoi gi tang pan se leinung da leiri ba thau si loi ba nai rakani predict to ba ko se some 20 years mugda 18 years mugda season na bagi thau ka lei hai ba gum hai ka ta gi I am not very sure I validate to mathang da hijagi adu busi se limited time khakta gi ngai khre ba leiri se generation amma da gi hena jam chat tabi mong da lei khre adu di dui matung da thau se paisa pi da su lei ba phangaroi ba koi gari kamai thau doino koi atopa technology la ko yai ko hoji bodi laktri completely si replace to bagi koi gi electric car electric vehicles lae adugi transition da dilai adugi direction da budi lae ko adubu still hoji se 95% 98% mu se hoji hoji fuel da depend tore fossil fuel ko is ko fossil fuel da depend tore hoji adu ai haibe yai ba ai gi vision se punsi da ina sidring da taibung pan se fossil fuel da depend tau da ba adu ba taibung pan mo helam ba fossil fuel sigi alternative ma ina puthom ba ina ko karamba sahi da puthok to noi khangde adubu statement amni aina sitting na du mo helamba ai khan bada question example hom se pira kanda vision ai se clear rank de adu si se ai purpose ki line do idoni ai passion ki line do idoni munong se loina connecting the dot do idoni ko loin connect to idoni adu rani ani asing ba kunsi nu ngai ba phangoi se si to romba kanda tang pan se ga ai izzat se chaki ma ke ma ge da ko ai ngon izzat to pi do ni maram di ai purpose da ai skill do da ai talent do da ai passion ki line do da ai vision nama set to do ni ba si aina pangthom do ni thabo tang pan se kana lam do ni si to da ngon paisa mayam phangoi ni ba izzat phangoi ni ba thamoi ki nu ngai phangoi ni mingchat phangoi ni abundant life faida ko adai huji ai vision loi hai mission da mohai rase sorry matam si yengsi pung ama hojin kre ai khara thujan ge aduna next ai khoi mission hai rase mission hai sina kaino hai kan da kuna ma chaloi na component da ka ta bang da ni ko blueprint ki mission hai sina kaino hai da ai gi vision se achieve tawna bai damak ta ko ai ngon da mang de inghalak pa du ma mission na ai na ko ai leramba step film se gi sa lo nai ngon ngat pangam step jump to hon bagam quantum jump to hon bagam du action for example Pakistan da surgical strike to re ko surgical strike to bai sina ko somehow Pakistan ga India ga gi race da India na ngame hai benati ko India na mai pak re hai benati but it's a big move adai Elon Musk da last ko Elon ai Pakistan India gi yamna keno gi communal gi wari nata bida country gi wari nata bida is statement na maina example of bijabani Elon Musk ki da last Elon Musk na man on Mars hai taragadi khwaidigi dura chawa mission anga hai rase mana khoigi Mars bo thungba yaba rocket ama mana saba amu halakpa yaba mi puraga Mars bo chaluraga halakpa yaba rocket ama saba sahi asuki manunga sidi sahi asuki specific measurable werani ko sahi aina suppose 2035 ki manungda Mars mi puraga thumuraga amu mi singdo safe oina purakpa ngam yaba adugma rocket ama ina develop design to badu aina tested tawraga launch to ba haibdo adi si se mission mo bijai adi magi vision do thungna ba lambi da yam chawba insan badu ma problem ni ko adai suppose business lak chage ko ngasai de business ai pandri business ai gi vision se kahta re notice ki area sida for example natraga country India sida aina akoi gi kai haide organic farm gi matang da ko organic farming gi matang da yam chawba akoi gi anoba movement ama piramba sigi line sida successful oiba business ki kaino ma semam base ai punsi gi life ki vision ama nai kala se
ngasai organic farming gi matang da organic ki matang da igi life ki purpose hoidoni ko igi vision sina sigi matang da dependable loiba sidagi sen laga mi oibe se the abundant oina hingba jaba billionaire oibe jaba dugum business ki setup ama oina thamamba haina ko si vision ne karma chahi dino khangde but statement am oidoni vision ni mission se kari oini hai kanda ko ai at least India da ina kari matage roi taragadi at least Manipur state sida natraga Assam state sida ko 2035 ki manungda ai is a completely highly profitable with profitability of maybe ROI 50% 60% sustainable oiba mongda aina business ma execute oramba pangthomba this is a mission ko adu oiba kanda mission se accomplish hoidoni ba okay adu mato goal and target talake goal ga ai hiring se mission ga keno ga khenare ko hyper clarity lebirai khalasi aduga any wahang le su thabiro ai matam leitabani na amung sanction lage goal gi matang da kaino hai kanda goal ai se kesu nate aina punsi da vision ama seme ba punsi da I man on Mars aina ado ai gi goal se ai gi vision se sahi khoi gi kaino kai tare breakdown tor ko ni ado aina suppose ngasai gi keno mu hairasi organic business da all India da sustainable oiba billionaire oiba yaba dugumba business opportunity ma da onthomba se si aina kari ma I vision oi tarati adoidi ngasi de ina 3 years matungda si se khara larger time frame oidoni ko yam nak pa chahi ama gumba tha taru kumba oiba yade goal lai se actually di chahi ahung gumba chahi manga gumba chahi tara gumba ko aigi ngasai gi vision dugi direction da sanction bagi कहता रहे step by step process होइदोनी aina for example ai kitang keno ma du family da muhar se ai se nuai fa family ma awada pa leitaba family ma khak ai se o helamba ha da gi vision ne abla kimaram di family se gi passion ne ba family gi bisina harauna leibudo aina haiba framework se any walk of life the scene ba yai ko business oi ba yai personal life to ba yai ngasi ngasai khoi ina amna thambi ki ko si se keno any field doctor oi ba jai engineer oi ba jai government job to ba jai corporate oi ba jai anywhere jai ko ai family da ise yamna nuai fa family ma oi ba se ai gi vision nei gala se ba adu di ahamba da ai hujik lai ba jaga se hana assess tawrani sidagi du yobagi da makta distance se kari no do ai khangani ba step by step se sigi goal post mayam dunia ba goal lai se life da ngasi degi na chahi ahum matung da idudi aina nuai fa family ai se ima ipa icha isu aihak punamak se loina understanding da leiba hakchang phana leiba health ki matang da economy ki matang da ikoi gi relationship ki understanding ki matang da akoi gi jum sig le mi punamak ki profession ki matang da magi mayam si da angle mayam khaidu ni ko dimension se amana akoi mayam gi health akoi mayam gi emotional akoi gi relationship bonding akoi mayam gi bonding adai akoi mayam gi professional koi success story mayam punamak se loina thrive tawba si se oi taragadi aina haidone ba ipunsi da nungai fa family ma ina sema mehe aina siba kanda agi family su nungai ba family am sema me ai like vision ne ba adu dei goal se kai semani ahamba da koi mungsi da direction punamak ta yingdoni ko ai health se karamba film da lei health se kamaina improve tawni do di chahi ahum da chahi manga da chahi tara da step by step ai mungsi da karamba component da wali ko ai wali ba suppose ai mungsi da nupi thiba family pan ba kanam nei train khala se do di ahamba da koi se family pan ba isina ahum lei da ri next 3 years sai isina amadi luhongba du tu sai isina ni luhongba angang sing leiba makhoi mayam du gi chap chana luhongba se with planning do ba ko dei de mu akhoi se akhoi mayam punam ki career settle taw no lambi se ahamba akhoi mayam se loina unemployed ni andra business kai anta taw da mi ni haradi isa gi chanaba line ma ahamba step am sem do ba du matung da line to the entry taw ba job career da chat ke hargana job ajaba gi chanaba ngasai gi blueprints ga chanaba job ma aina thiraga phangba natragana business sama hauba sigi step by step se sahi ahum matungda sahi manga matungda sahi tara matungda sahi kun matung bo happy jai ko goal sing se happy changeable ni ma se adu bu direction di shoy roi direction di kendo changeable have the conditions the labor resources to iba thodo me amdu se khari khrak tweak oini 10-15% du hena yam kan change ho rai
adudagi target haisina kaino hai kanda goal dugumu breakdown duneba. For example, ai business ni hairasi aigi business ki goals hai ngasi 2025 ni by 2030 hari sahi sida aigi ROI se 50% yo honne aigi ROI se 50% yo honne by 2050 adoi aham dai ke doni ko 2050 hairo 2030 hairo risi 2028 hairasi 2025 tenen 28 sahi ahum sigi aina goal am semeba aigi natraga aigi profitability se aduda ina 50% oina ikhalasi 50% yam chaw ga dum higher example understanding gi damakta simplicity gi damakta aduna 50% ROI phangbase aigi goal ni 2028 ki dodi kumsi sahi gi aduda ina 50% da ai huji kya dale huji just 5% ga lai dodi kumsi sahi se lorakpada ai 20% jawni target ne kumsi sahi gi re 20% jawai damakta masigi KPI target amula ni KPI sina kaino hai kanda aigi 20% se achieve tawno damakta component punamakta ina tawdoi se kaino revenue kya increase tawni aigi cost kya reduction tawni aina product kya launch tawni ko si mayam se component mayam leire employee kya lawni adu tawni whatever si mayam se HR gi related finance ki related marketing related oina is same ani ko adu ko chahi si mi target leire dana du matungda quarterly target am semani quarterly target am semani hairiba mayam puno se ai punsi gi life ki vision duga mari lena doni ko man on Mars in hairage ko natraga adusum haige man on Mars ki ko aigi vision ni goal ni the target ni already sahi ki target do the quarterly target kaino quarterly target si target tha ki target kya no tha ki target the weekly target kya no ngasi ki daily target kya no ai daily wo da aina breakdown toro kani back calculation toro reverse engineering toro ai ngasi ki target se leitar ngasi ki target se ina achieve toro nung hang tum ta di ai ngasi ki man on Mars achieve toro nu wan tum come on congratulations bro wow pat on back toro gai harauna tum mani damai numit khudingi ai punsi hingdori se chahi cham oram yaiba adubu aigi ngasai gi chahi cham gi vision duga ai ngasi gi vision diga chapanani ba adure ai numit khudingi ko ai cham gi vision duga step macha chala ko bun se sagar banta hai sagar gi sing se drop amam na semak pani ba mafam dei chingya kaya dagi ching glacier kya dagi magai kya dagi laga sagar ai se oi ni ko si se matam sang na chatoi ne ba aduna sigi lambi se chattoi mi do atopa taeng pa na kari thoi ai se kaim daga ta de mai pun sida ram de ma du lambi do ma khang na chalabani he is a realized person he is a vision oriented person he is a purpose driven person mai pun se kaim da taeng pa na kari thoi daga ta di khalu bai daga ta di adu line do chala lore waste bai daga ta di si angang oring de ki na haw ri si sim se ki ta ri mahang to taeng pa da mahal legend na ba mahal legend na mo le karam tan thu ni line mi ba khuding mang na simai na lambi chat ki ba kan da ko taeng pa se sal on upgrade to ni ado mi puno mo na kayam si ki mong se hing ba mi se yam ti li asum ba hing ba mi sing si ni taeng pa da chau ba mark ma thang ba ngam mi se taeng pa fulfill lo ba punsi ma hing ba ngam mi se ado ai na sida point creation gi bani ai hapetang yeng jage ado the point sing se dug matung dai last sam ko ngasi waroi sin da lag sage values and personal values and vision board kunsi gi khwai dagi da sauba kunsi gi success obi da am sauba adu gumba posak sing ni sigi pot se ai mathangi no mitoina ai discuss au jare ngasi am sang ani aina ngasi life ki blueprint na ngasi kan aina target tau jari se am ambitious obi wakan mo ithokre aduna swaisida ai ngasigi oina main topic se loisen jage akoi gi vision board ka personal values aisiga si am powerful eba tool ka tani ani mak se matam changani adu ngasi matam lojera roige masi haijeraga ngasigi Wahanthok Leiba Punsi episode number 4 asi mayamna watch to biriba huji tungda to bigada ba dugumba mioi khuding makpu bro Thockchom na thamoi dagi nungsibaga loina na nolumna kuramjari matang asida ngasi gi show asi
loisinjanabagidamagta mayamdagi yathang nijari. Thank you.